Ngiyabingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Ngibingelele umphostoli, umama umphostoli, abafundisi bonke, ibandla lonke egameni likaJesu. Haleluya. Umfundisi uMalembe emzweni. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ongenze ngaphumelela. Ngabe bengizobe ngingazi. Iposti nje ngibone ebusuku izolo. Ngase ngithi bekusenhlizweni yami bengikhuluma nomunye umzalwane ngithi hey ngaze ngabonela abazalwane awu ngaze ngabakhumbula ngaze ngamkhumbula ubaba ngaze ngamkhumbula umama. Amen. Ngithi nalokuthumana nje ucingweni kade sagcinana ngibe ngizathe ngicela ngithe ngizoke ngifonele bomzima ngivele ngikhona. Amen. Kodwa nje ngiyabonga uNkulunkulu kimina angazi ngathi bazalwane ngijabule ngendlela eyisimanga nokubona uma ngijabule bazalwane ubabona inhliziyo yami ijayiva nephapha. Haleluya. Kodwa nje ukukhulu kakhulu ukuthi asidingeke isibane la siyakhona. Sibonga uJesu bazalwane owasenzela umusa wasiyeka lohamba sithwele amakhandlela. Amen. Sazi ukuthi uJesu wethu ukhanya la siyakhona uma silandele yena asizuhambe kumnyameni ngoba yena ukhanya kwethu asidingeki isibane. Abantu bayamazi umuntu mayengaye ekhaya ubona bemtatazelela mayiseshonile bekhayisa amakhandlela noma kuyisigebengu bafuna ukumvulela izulu bazi kahle vele ukuthi akayi. Amen. Kodwa sibonga haleluya sibonga uJesu bazalwane owasenzela umusa. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.